كان شيخ المؤرخين هو أبو قاسم سعد الله رحمة الله عليه، ولكن فلنقل أن الشيخ أو البروفيسور الزغيدي يمتعنا بمداخلته القيمة وهو المختص في هذا الشأن. ولكن كما تعلمون أن الشيء الوحيد الذي يعيق مثل هذه الملتقيات هو الوقت. نلتزم كلنا بالوقت، فلكم كلكم ربع ساعة من التدخل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة يوم تاريخي يعاد في أرض أنجبت التاريخ، يوم تاريخي في حضوره. أنا حضرت عدة مرات في هذه القاعة، يعني لأول مرة أرى أن أبناء الذاكرة والذاكرة استطاعت أن تجمع كل أبناء منطقة تيزي وزو، فأقول لهم كل التحية، الزول في اللون. حقيقة لما نتكلم على الذاكرة الوطنية التي هي منبع كتابة التاريخ الوطني، فيجب أن نعود بهذه الذاكرة التي تجمع جميع مكونات المجتمع الجزائري. ونبدأ بالأسرة والتربية والنشأة. نجد أن المرأة دائما هي الأساس وهي الوعاء الذي يجمع، وهي أيضا القائد الروحي للناشئة في التربية. ولذلك حينما نرى في مسار لالا فاطمة نسومر، لأني لا أريد أن أدخل في لديتاي حول مسارها حياتها، لأن أترك لزملائي حتى يتكلموا في هذا، وإنما أنا أتكلم حول لالا فاطمة نسومر والذاكرة الوطنية وهذه المنطقة وما قدمت من أجل الحرية والوحدة الوطنية الجزائرية. قلت أن لالا فاطمة في تربيتها من خلال ما أخذته عن والدها كمقدم للزاوية الرحمانية، نشأت في بيئة القرآن وهي من سلالة الأشراف والمرابطين الذين لهم قيود وضوابط أخلاقية ودينية، وهي التي عمت كل منطقة القبائل التي كانت مشدودة بالدين وبالعقيدة وبالعادات والتقاليد التي تميزت بالتعاون والتآزر والتكامل والمحبة لأبناء المنطقة ولغيرهم من أبناء الوطن، وهو ما لمسناه في مسار تاريخي لأبناء هذه المنطقة. لالا فاطمة نسومر تمكنت وكأنها خلقت لتكون قائد، خلقت لتكون مرشد، خلقت لتكون مكونة للمجتمع وباعثة لرسالة النبوة من أجل وحدة المجتمع وغرس الروح في أبناء المجتمع. نجد أن منطقة محافظة ليس للمرأة فيها أن تكون ما كانت عليه فاطمة نسومر، فنجد أن هذه المنطقة المحافظة الذكورية التي تمتاز بالشرف، تمتاز بالغيرة، تمتاز بإعطاء المرأة مكانها في إطار الحشمة والشرف والدين. نجد أن هذه المنطقة في حد ذاتها تخرج
بلاله فاطمة نسومر عن التقاليد، وتصبح هذه المرأة، هذه الشابة فاتنة الجمال الرائعة التي رفضت الزواج وتنكرت في شكل من فقد عقله حتى لا ترتبط بابن عمها، ورجعت في يومها الثاني بعد زفافها إلى بيت والدها والتزمت بالخلوة، وانتقلت إلى قرية سومر لتلتزم بالخلوة وتصبح هي في حد ذاتها محجة ومقصدا من النساء والرجال تبركا وتفاؤلا بما تقرأه من الطالب. فسيدة مثل هذه التي يرى فيها الناس أنها من سلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أخذت هذا الاحترام وأخذت هذا التبجيل والتقدير، إلى أن جاءت سنوات الأربعينيات وبدأ المحتل الفرنسي في منطقة القبائل. هنا بدأت تفكر لاله فاطمة نسومر كيف تساهم مع الرجال بإخراج هذا المحتل الغريب. وما أن جاءت صاحب الساعة الشريف بوبغلة لتصبح قائدا عسكريا مكونا محرضا معبئا، ولهذا هذه المكانة أعطت للمقاومة نفس جديد. كيف لهذه المرأة الشابة يجتمع حولها شيوخ القبائل، زعماء الأعراش، كبار العائلات، لتبايع هذه السيدة وتسير وراءها في المقاومة. لأن فاطمة نسومر هنا حينما نرى هذا الموقف وهذه القيادة نتذكر شخصيات في تاريخ الجزائر النسوية، نتذكر الكاهنة، نتذكر أيضا ديهية بارك الله فيك، نتذكر كل هؤلاء، نعم نتذكر كل هذه النساء اللائي كنا في قمة وفي قيادة المجتمع الجزائري. ولهذا نرى أن لاله فاطمة نسومر هنا خرجت بقاعدة فريدة من نوعها على مستوى العالم، على مستوى العالم. لما نتصفح التاريخ لا نجد في المقاومات العالمية أن هناك قائد امرأة برتبة أكثر من الماريشال، لأنها هزمت أكثر من جنرال، عدة جنرالات وماريشال في عدة مرات. إذا نجمعهم نستطيع أن نقول، إذا نقول هزمته مرتين معناها جنرالين، هزمت أكثر من 10 جنرالات، يعني في أكثر من مواقع يقودها جنرالات. هذه المرأة خرجت بشكل جديد فريد من نوعه، أننا لأول مرة في التاريخ نجد أن امرأة تجند النساء. لقد جندت لاله فاطمة نسومر أكثر من 200 امرأة من بين بنات ونساء شابات ليجاهدن ويحملن السلاح ويقومن بالتمريض والتنظيف، وأيضا يقومن بالكفاح ولو بالحجارة في قتل جرحى العدو. إذن في هذه المنطقة التي وجدنا فيها الرجل يقاوم والمرأة تريد أن تعاند، فتجد المساحة وتجد المجال وتجد السماح فتصبح هي مقاوم. ولهذا وجدنا في التاريخ أن في منطقة القبائل هناك نوعين من المقاومين: مقاومين رجال وقادة، ومقاومين بنات ونساء وقائدة، وهي لاله فاطمة نسومر.
ولهذا في التاريخ إذا لم يكتب عن لالا فاطمة نسومر، تعلمون نحن في معركة الآن، وهي معركة استرجاع أرشيف الوطني الجزائري. هذه المعركة التي تأسست لأجلها اللجنة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة في قمة التي جمعت الرئيسين عبد المجيد تبون وماكرون هنا بالجزائر في أوت 2022. وكان البيان المشترك الذي أوصى بل قرر أن تنشأ لجنة من 10 مؤرخين، 5 جزائريين و5 فرنسيين. وهذه اللجنة أعطيت، لأن هذه اللجنة يجب أن تعلموا إخواني الكرام أن هذه اللجنة مسؤولة أمام رئيس الجمهورية مباشرة. اللجنة هذه لا يحكم بها أحد، مباشرة أمام السيد رئيس الجمهورية. تأخذ التوجيهات من رئيس الجمهورية، التعليمات من رئيس الجمهورية، مقرها في رئاسة الجمهورية. ولذلك هذه اللجنة التي أعطيت كل هذه الصلاحيات باستكمال، لأنه القرار واضح: لا علاقات مع فرنسا إلا عبر جسر الذاكرة. sans la mémoire ما كان aucune relation. ولهذا الآن بعد التأسيس احنا رانا في الجولة الخامسة من لقاءات. لقاءنا الأخير كان بباريس قبل 20 يوم. توصلنا إلى نتائج هامة، وأكدنا على أن الرصيد التاريخي في الجزائر فقير بالقرن ال19، لأن كل أرشيفنا العسكري بما يتعلق بلالا فاطمة نسومر هناك كيلومترات من الأوراق لينير حول لالا فاطمة نسومر ومنطقة القبائل، كلها مسجونة بادعاء أن هذا الأرشيف العسكري هو أرشيف سيادي بالنسبة لفرنسا. نحن تمكنا من تكسير هذه المقولة واستعدنا 2 مليون وثيقة حول القرن ال19، وما زلنا في المطالبة بنقل كل الأرشيف الجزائري الموجود في فرنسا. وتمكنا في الجولة هذه الأخيرة من الوقوف على كل مراكز الأرشيف عبر باريس وضواحيها بكل المؤسسات الفرنسية. ولهذا أقول وأعود أن هذه المنطقة التي أعطتنا لالا فاطمة نسومر دقيقة فقط، اسمح لي أستاذنا بروفيسور، ما زالك زوج دقائق. في 2 مينوت لأني تكلمت كمسؤول اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة، وأنا اليوم المفروض راني في يوم البواقي، ولما قالوا لي تيجي وزو خبرني سيد الوالي لقيت يوم البواقي وجيت تيجي. ربما أنا راني نتكلم كمسؤول عن الذاكرة، لأنه ومن حق أبناء تيجي وزو يعرفوا، وهذه فرصة، لأنه لو ما تسمحهاش مني ما تسمحهاش. هذه فرصة يعني، هذه فرصة. وأنا لماذا تكلمت بهذه الصراحة؟
لأني متعود على مجتمع تيزي وزو، وفي نفس الوقت مفروض علي أنني أتكلم بصراحة أمام من عشاق الذاكرة ومن أحفاد صناع الذاكرة. لأنه حينما نتكلم في اليوم العالمي للمرأة كل بلدان العالم تتكلم عن النساء، لكن من هي جون دارك جورجورا؟ إذا قرأنا التاريخ نجد جون دارك هي مرأة خيالية، مرأة لا وجود لها بالواقع، وصوروا منها بطلة لترمز إلى بطولة فرنسا، لكن نحن لنا بطلة حقيقية على أرض الميدان وهزمت الجنرالات الفرنسية. والله كيف جون دارك. ولهذا أعود فأقول حتى أختصر أنه الحمد لله بدعمكم سنصل. ونقول لكم معايا أخي إدير وهو من خيرة الباحثين الجزائر في القرن ال19، مشينا إلى كل الدوائر الوزارية الفرنسية المدنية والعسكرية، دوائر الأرشيف كلها هنا، ووقفنا عند كل هذه الدوائر وشفنا أرشيفنا، شفنا سواء الأرشيف في وزارة الدفاع أو في المتحف العسكري أو في المكتبة الوطنية أو المركز الأرشيف الوطني أو الأرشيف دي دورسي أو في كل الدوائر الوزارية. اليوم عندنا معرفة واقعية أين يوجد الأرشيف الجزائري، واصبحنا خبراء أين يوجد. لهذا نحن الآن مع الفرنسيين نتكلم بوضوح وبمصارحة. وصلنا حتى وين المدافع اللي جاتهم فرنسا من الجزائر en juillet 1830 خداو بالسفن 2000 مدفع، ووقفنا عليهم في الميزي لارمي ومكتوبين عليهم بالعربية صنع في الجزائر، وجبنا الصور معانا وراهم عندنا صور فيه، يعني مكتوب عليهم بالعربية صنع في الجزائر. جنرال ماجر يعني الفريق بتاعهم هو مدير المتحف يعني هذا خلينهم هنا يشقوا لكم إدانة، يعني اللي يشوفكم يقول سرقتوهم، هم مش مكتوبين حتى بلغتكم. دونك جاء الوقت اللي لازم يرجعوا لمالهم لأولادهم بلدانهم. لهذا أعود فأقول حتى أختم، نحن كما قال سوى علي هذا الرجل المجاهد العظيم الذي أحترمه كثيرا، تعلمت منه الكثير سوى علي، ربي يطول عمره. حقيقة قلت أن لالا فاطمة سومر استطاعت أن تكون الأم، لأن الأرض أم، والأم تعرف كيف تنبت أبنائها، ولذلك كان البعد الوطني للمقاومات التي شهدتها جرجرة منقوش في التاريخ وفي الذاكرة. 1871 فجرت في جرجرة، لكن لهيبها وصل إلى سقهراس، إلى تبسة، إلى الحضنة، إلى بسكرة، إلى الأوراس، إلى تقرت، إلى ودريغ، إلى الزاب، إلى الغرب. ولا أتكلم في حضرة من اختص في هذا الموضوع وفي خريطته. جاءت الحرب العالمية الأولى، جاءت الحركة الوطنية، وجدنا من أبناء القبائل من مؤسسي نجم شمال أفريقيا عيمش عميراج بن القاسم الله يرحمه من سنة 26. جاءت المرحلة التجديدية، وجدنا أن الذين خططوا لنوفمبر معظمهم من أبناء هذه المنطقة،
ضمهم من أبناء هذه المنطقة آية أحمد، كريم بالقاسم، وعمران، ديدوش مراد، عبدان رمضان. كل هؤلاء وجدناهم، نجد أن آية أحمد من المؤسسين والقياديين الأوائل للMTLD سنة 47. ثانيا من مؤسسي لوز. ثالثا هو الذي ناب محمد بن وزداد بعد وفاته كرئيس للوز. ثالثا آية أحمد كان من القيادة الأولى التي فجرت نوفمبر 54 اللجنة التساعية. آية أحمد لمن لا يعرف آية أحمد كان هو بمثابة وزير خارجية الأول للقيادة الأولى التساعية للثورة. آية أحمد هو من الذين طرحوا القضية في باندون وقام بزيارة إلى كل رؤساء آسيا، إلى رؤساء آسيا. آية أحمد أيضا قلت بعد نجد كريم ثار قبل الثورة سنة 47، أشعلها نار للاستقلال، وكان من مفجري ومحضري الثورة التحريرية، لأن منطقة القبائل كانت مهيئة عسكريا قبل أي منطقة أخرى، وكانت تنتظر فقط الإشارة. فكان رفقة عمران حضروا كل شيء، وكان كريم من أعضاء لجنة الستة، ثم قائد منطقة القبائل، ثم وزير في الحكومة المؤقتة. ويكفي الجزائر شرف أن كريم بالقاسم هو الذي أمضى لزاكور ديفيون. كذلك أيضا مراد ديدوش ابن أغريب، هذا الرجل الشاب الذي كان من محرري بيان أول نوفمبر، وكان من الستة، وقائد الشمال القسنطيني، وأول شهيد قائد في الثورة التحريرية في جانفي 55. عبان، لما نتكلم عن عبان نتكلم عن الثورة كاملة، عن الاستراتيجية. مهندس، أول قائد سياسي لجبهة التحرير الوطني 55، هو الذي أنشأ جبهة التحرير، هو الذي صنع جبهة التحرير، هو الذي أخرج جبهة التحرير من بيان أول نوفمبر. هذا البيان الذي طبع في غليمونا ووزع عن الجزائر كاملة. إذن هذا المنطقة التي كانت عاصمة لطباعة البيان وكانت عاصمة للصمام، وفي منطقة القبائل تم تحديد الوحدة الوطنية وتم تحديد الجغرافيا الحالية بحدودها الدولية للوطن للجزائر، أي أن الصمام هو الذي بعث الدولة الجزائرية من جديد بشكل رسمي. وكان مهندس كل هذه هو عبدان رمضان، هو الذي صنع الصحافة، هو الذي صنع منظرة لفيدراسيون دو فرانس، هو الذي نظر للوحدة الوطنية، هو الذي نظر لتكوين أول مجتمع مدني ثوري في الثورة التحريرية 56. هو الذي أنشأ الاتحاد العام للطلبة المسلمين، هو الذي أنشأ الاتحاد العام للعمال الجزائريين، هو الذي أنشأ الاتحاد العام للتجار الجزائريين. إذن كل هذه من هذا العبقري، من هذا الرجل العظيم الذي ترك لنا أعظم مشروع ثوري اجتماعي هو وثيقة الصمام. ومن يريد أن يطلع عليها يقرأ كتابي حول مؤتمر الصمام الذي فيه كل هذه الأمور. نجد قلت أن هذه المنطقة لم تصنع الرجال فقط، بل صنعت من قبلهم النساء، والحمد لله. ها هم حفاظ الذاكرة، ها هم حفاظ الأمانة، وها هم حفاظ الأمانة إن شاء الله. ومعكم إن شاء الله سنكتب التاريخ، وسنأتي بالأرشيف الوطني، وسنكشف الحقائق، وسنعطي لتاريخنا إن شاء الله صفحات جديدة. واسمحوا لي وشكرا.
التي قدمها البروفيسور وهو رئيس اللجنة كما قلت إلى المقاربة الدينية مع البروفيسور الشيخ سعيد بويزلي عضو المجلس الأعلى الإسلامي وعضو أو رئيس المجلس العلمي لولاية تيزي وزو، فله كل يعني 15 دقيقة شيخنا المبارك، ولو أن قلت لا يمكن تحديد الوقت للأسف الشديد. هذا هو عائق الملتقيات والأيام الدراسية. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام ربي في اللوان الزول في اللوان لانت ثلاثة براثين إن الزمرادنيني دي ثمليليث وسام عزيزا غلاين علاين سعنا زال دمقر. ثلاث رسائل مهمة نتذاكرها سويا في هذا اللقاء التاريخي الذي يضاف إلى سلسلة اللقاءات الموجهة المربية المؤطرة للمجتمع. طبرت تمزوروث أمزرو تاريخ سلامي الأستاذ جزاه الله خير والأساتذة والسيد الوالي المشكور والسيدة مديرة الثقافة والذين تدخلوا أشاروا إلى التاريخ. أمزرو ميلا في كيس زال أنسعو مازال ذي تذرث النار من في كيس القيمة أنزرا وين كوني خطر ما يعرقا غنوين كوني أنا عرقي وياض ما إلا يعرقا أنوين كوني أنا عرق وياض. التاريخ مدرسة، التاريخ وفاء لمن صنع التاريخ. ولذيذ شرعيث ما نغرض ذي القرآن قول ربي يرشدنا القرآن إلى تذكر آثار السابقين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربي ثافض في الليلة ثافض وكذي غي زوارا. الأستاذ جزاه الله خير حينما أشار إلى تلك الروح التي كانت تحملها لا اسم لا رمز التقدير والاحترام. يرنا يك ثلاوين يك قلنا مزروين التاريخ تموت الجزائر يدي جان الاخر يدي جان الجره اسد السوال المره لا ما تمطوث لا ما ذرقاز سيدي هذا التقدير والاحترام يترجم قيمة الوفاء. الروح التي زرعتها للفظ من سمر في 1830 ثموث 1863 تعاش كان 33 سكواسن دايا كان. أمعنا تلك الروح تزيد يفغن دي دوش مراد دي عميروش دي عبان رمضان دي سي الحواسية كل المجاهدين. جميل أن نذكر أمجاد الأجداد والأجمل والأكمل أن نبني أمجادا على أمجاد. إلى هذا المشكلة يعني قلت سواطاس. إذن دراسة التاريخ مهم جدا. الرسالة الأولى طبعا مزوجة. الرسالة الثانية هي احترام المرجعيات للريفيرونس. المرجعيات سيدي روبير ميلا نفكايا سازال إلى لفظ منسومر تسيقات يشفان تلاوين يتلاوين إرقازن ديجان لاثر دوك مزروقنا زديا غلاين علاين. تاريخ فريد من نوعه على مستوى الأسرة البشرية. يعني ماشي ذاين وكل جزائري صغير يولد كبيرا لأن التاريخ كبير. وين دلال ذكر مزي
أدلة المقار أي غير مقار خطر نسعى تاريخ مقار لي ريفيرونس المرجعيات مهمة. إذا احترمنا مرجعياتنا لن نضيع. وغيت تعرق راه وفريد نسعى المرجعيات، هذه الأسماء اللي سمعتوها من التاريخ ومن الحاضرين والحاضرات. جملتم هذا اللقاء بهذا الحضور، رجال نساء مسؤولين مجتمع مدني في معمرين الخير الربح. هذا هو التاريخ نحتضنه جميعا نتدارسه. لماذا؟ لاحترام هذه المرجعيات باش نفكا زال ما نفكا سنتزال. اما كان نفكا زال مسا ان نرتاج جميلتي لفظ منسومر. وسمحوا لي أنا أثني بكل قوة فكرة السيد الوالي باش تمسنتقي اللفظ منسومر تاع الدير كي قال التاريخ. أتسعو أزاليس ذي الجائزة ذي المسابقة ذي الملتقى أندام دمليل ولغن ولاون إغالا باش هدر تجمد ثمقرات إلى اللثنة مرة للفظمة انسوم. الرسالة الأخيرة الثالثة يلا تيوري براتيك. هاد سنزدثنا 1830 يدلول تروح تجا تونس مصيف 1863. ما الذي جعل هذه المرأة ترتقي إلى هذا الشأو السامق، إلى هذه المرتبة العالية؟ هناك عوامل بليزيور فاكتور. الأول تواشد تسعة تواشد أنت باباس محمد بن عيسى نسيت اسمي فاطمة سيد حماد مثل ذي الزماون الله يبارك. أما السي الطهار أما السي الشريف أما السي حماد أما السي الهادي وكذاك إياه ذات مثلي السن ذا الغرصن لاني يزماون في الليل سن السدة تسدة يدي ربان أكد يزماون. تواشد تسعة غزال. هذه رسالة إلى الأسرة البشرية. مؤتمرات عالمية تعقد للنظر في مواطن الخلل على المستوى الاقتصادي الاجتماعي المدني التربوي الحضاري. أجمعت كلمة العقلاء على أن الأسرة هي أساس بناء المجتمع. مثل جهة تواشد هذه جهة ثمتي مولاش أتضعف. إذا كانت الأسرة قوية متماسكة كان المجتمع قويا متماسكا، وإذا كانت ضعيفة كان المجتمع كذلك. تواشد تدي ربان لفظ منسومر الرؤساء النظام ثم عمرت كدي مثلا ياسين ثم عمرت أو ثم عمرت اسمي سيدا واليس اسمي سيدا واليس من العمار زاوية تعمر تملأ العقول بالعلم والعرفان وتملأ القلوب بالتربية والأخلاق. اللي ثنغ مديرة الثقافة يمدنا لفظ منسومر الرمز النيف ذو الحرمة. تسعى لي فالور قيم الدين يدعو إلى الحرية وإلى الجهاد. يساد وعذاو أذيفة. والكلمات اللي سمعناها قرأ سيد الوالي من ذلك الكتاب القيم للأستاذ سليمان دلالة قوية جدا. هذه عقيدة يا الجزائر أنضحي الفداء نطفي ذرار نرنا الاستعمار الحرية نعوذ الوطن ذويه مثن ورنحب سارة ألا من حرط ثمورث عزيزنا تسعو اللواء. Cette sourate sur la route d'Aïn Hammam à Aqbou, la Fadma se consacre à la dévotion divine, à la méditation et à la contemplation mystique. Mais le mysticisme de Fadma ne procède en aucun cas d'une retraite totale des affaires du monde, de la chose publique notamment. Elle apporte son aide, ses soins et son réconfort aux pauvres.
Elle est sollicitée pour le règlement des différends et des litiges entre personnes. Elle encourage la fabrication d'armes par les forgerons de la région, participe à la collecte de poudre et de provisions, entrant dans le cadre de la logistique et des préparatifs de la guerre, et désigne des émissaires qui se portent volontaires pour aller sillonner les villages et alerter les populations sur la menace et les dangers que font peser sur elles des armées d'occupation coloniale. Son rôle dans la formation et le recrutement des imsiblen, c'est-à-dire de soldats voués au martyre et au sacrifice, est également important. Tajmar de Soumel, autorité politique du village, lui confie même, ainsi qu'à son frère Tahar, la mission de les commander. Enfin, on sait que Farma siège parmi les hommes réunis en conseil de notables ou en assemblée de village, souvent pertinents des points de vue de l'organisation et de la stratégie militaire. Ses avis sont écoutés et pris en compte. C'est au village de Soumel qu'a lieu la première rencontre entre Farma et Boubarla, cet ancien officier dans l'armée de l'émir, dont la lutte prend fin en décembre 1947, fait son apparition vers 1849 en Kabylie, où il prend part à la résistance, tout comme d'autres figures de commandement qui apparaissent, se consolident, se renforcent à la même période. Farman Soumer, le cheikh Dekouarar des Athiradin, à la tête d'une zawiya de renom, dont le futur cheikh Ahdad recevra d'ailleurs les enseignements. Le cheikh Al-Hajj Amr, originaire des îles Chloulen et commandeur de la Tariqa Rahmaniya de 43 à 57, ou encore Mohamed Ramadan Nathnavez, un amousnaou des Athianim, chef de guerre remarqué de 1854 à 57 notamment. L'archétype guerrier de Boubarla est à inscrire dans cette tradition des Moulsa'a, ou maîtres de l'œuvre. Vers la fin de la guerre de résistance conduite par l'émir, des personnages que nous connaissons mieux sous leur pseudonyme apparaissent à l'ouest du pays. Il s'agit principalement du shérif Bouaoud, l'homme au cheval, qui livre bataille au général d'Arbouville en novembre 1945 et qui poursuit le combat jusqu'en 1948. Également du shérif Boumaza, l'homme à la chèvre, qui mobilise les populations du shérif, du Dahra, de l'Ouarsnis et du Titri de 1845 à avril 1947. Et enfin du shérif Boubarla, l'homme à la mule, qui poursuit le combat en Kabylie, aux côtés de Farman Soumer notamment. Donc, Bouaoud, Boumaza et Boubarla ont en commun de promouvoir une forme inédite de discours de mobilisation, un discours qui tient du mahdisme, c'est-à-dire d'un message millénariste ou messianique, qui proclame dans le but de raviver la flamme de la résistance l'imminence de la fin des temps. La dissimulation de l'identité de ces personnages historiques derrière des pseudonymes participe donc, tout comme la revendication et la mise en avant de pouvoirs surnaturels, du mystère qui doit entourer un discours de mobilisation dont le développement est étroitement lié au contexte apocalyptique des années 1840, à la guerre totale et à la politique de la terre brûlée, mise en œuvre par des généraux comme Bugeaud, Pélissier, Saint-Arnaud, Cavaignac, Camp-Robert, etc. Le point d'orgue de cette tragédie en aura été l'ultra-violence de la destruction systématique des villages et des récoltes, le massacre dans leur sommeil des Athwarzdin, dans le massif de Sidi Ali Bounab, du côté de Tadmait, dans la nuit du 16 au 17 mai 1944, l'extermination par asphyxie des Oulad Riyah, dans la nuit du 19 au 20 juin 1945, dans le Dahra, du côté de Mstrana, le massacre des habitants de l'oasis de Zaracha, à l'est du pays, du côté de Biskra, le 26 novembre 1849. Lors de la bataille qu'il livre le 19 juin 1852 aux troupes du général Beauprêtre, Boubarla est atteint d'une blessure à la tête à laquelle il survit miraculeusement. Des faits troublants viennent donc parfois alimenter cette croyance dans des hommes à l'épreuve des balles et de l'adversité, à l'image de Boubarla. L'association de Farman Soumer et de Boubarla pour un seul et même dessein de guerre patriotique
ne tarde pas à produire ses éclats. En juin 1854, le maréchal Jacques-Louis Randon, gouverneur général de l'Algérie depuis décembre 1951, installe son campement et poste de commandement à Tadrait, riche plaine en aval de l'Oued Sebaou. Il charge le capitaine Charles-Joseph François Wolf, chef du bureau arabe d'Alger, de pourchasser Boubrala dans le Durdur. En juillet 1954, dissimulé dans les reliefs et les ravins des environs de Tazrout près d'Ain Hammam, Fadma et ses combattants prennent par surprise quelques 8000 soldats français, commandés par des généraux. Le capitaine Wolf est contraint de sonner la retraite. Boubrala lance sa cavalerie à leur poursuite. La colonne française est terrassée par une armée de partisans déterminés. Plusieurs centaines de soldats français sont tués ou blessés. Fadma Nsoumer n'a que 24 ans lorsqu'elle remporte cette bataille. Après cette victoire mémorable, de nombreux combattants viennent gonfler les rangs de la résistance, mais le gouverneur général Randon ordonne à plusieurs généraux français de détruire les villages en lutte, d'incendier vergers, figuiers et oliviers. Boubrala est tué quelques mois plus tard, le 26 décembre 1854. Fadma Nsoumer poursuit le combat et doit faire face, en 1857, à 35 000 soldats français, commandés par les généraux MacMahon, Youssouf, Renaud et Messia notamment. Le 24 juin 1957, elle se porte à l'assaut de Fort Napoléon, à la tête de 5000 hommes, dont 1 millier d'Imsblen et plusieurs centaines de femmes, comme le signalait le professeur Zridi, avant d'être défaite sur le plateau d'Imshalvan, avant d'être défaite sur le plateau d'Imshalvan. Repliée au village de Takhlisht, près de Tirourda, Fadma Nsoumer est arrêtée dans la nuit du 10 au 11 juillet 1957 par le général Joseph Vantinidi Youssouf en compagnie de son frère Tahar et de 200 autres combattants. Elle est alors âgée de 27 ans. Sitôt arrêtée, Youssouf se charge de la conduire et de la remettre au maréchal Randon, stationné au campement militaire de Temsguida, tandis que les tribus sont frappées d'une amende de guerre de 2 millions de francs. Fadma Nsoumer est d'abord emprisonnée dans un camp militaire aux Isser, avant d'être transférée et internée à Tablat, où elle décède 6 années plus tard, en 1863, à l'âge de 33 ans seulement. Son frère Tahar meurt lui aussi en détention en 1861. La tombe de Fadma Nsoumer devient très vite un lieu de pèlerinage. De nombreux visiteurs viennent honorer la mémoire de l'héroïne nationale, dont plusieurs poèmes alimentent et entretiennent le souvenir. Par exemple, Amala Fadma Nsoumer, Lal Boumzour Zalhamnia, Ismi Simou Zalarash, Tourazra Gourselien, Atsan Sidi Sliman, Roum Ayizarian Zalhamali. La trajectoire historique de Fadma Nsoumer symbolise toute la contribution de la femme algérienne à la résistance du XIXe siècle. Son parcours historique prouve que la gente féminine pouvait se hisser aux plus hautes responsabilités de commandement. La participation d'autres femmes prenant part au combat l'arme à la main est attestée par des témoignages au demeurant épars. On sait par exemple qu'à Alger, la dénommée Khira est allée rejoindre son mari sur le front de bataille avant de succomber à ses blessures, une balle dans le dos, le 30 juin 1830. On sait aussi que plusieurs femmes de la Smala de l'émir, qui prenaient soin des blessés et chargeaient les balles de poudre ou de plomb, prenaient parfois part au combat aux côtés des hommes. Des femmes se sont également battues en soldates à Djebel Rissan, dans les Bibans, à quelques kilomètres au nord de Bourj Ridge, les 15 et 16 avril 1871. D'autres ont pris part à la bataille d'Erm Tarfa, du côté de Timimoun, en mai-juin 1901. Tanmir Sanouen, shukran lakoum. Je vous remercie de votre الدكتور إدير حشي في هذه المحاضرة القيمة. نعرج إلى ما هو حقيقة كما يقال la mise en valeur de cette femme, de son combat, de sa spiritualité. نعرج إلى
عالم السينما والتاريخ. ومعنا الأستاذ بالقاسم حجاج، هو يعني أكتور رياليزاتور، وهو الذي يعني أنتج فيلم بخصوص لالا فاطمة سومر وهو مشكور. C'est une sorte de mise en valeur de cette femme. يتكلم حول هذه العلاقة بين السينما والتاريخ، rapport entre cinéma et histoire. نقدم لك الكلمة أستاذ المحترم. شكرا. السلام عليكم. كل هذا الشيء هذا اللي تكلمنا عليه وأهمية هذا الموضوع يطرح السؤال كيفاش نعاودوا نعطيو هذا المادة للمجتمع. Donc, redonner tout ça, toutes ces références historiques, ces références de militantisme, de lutte, d'exemplarité, comment est-ce qu'on la redonne à la société? Comment est-ce qu'on la communique à la société? Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Et moi, je vais vous parler du rapport du cinéma à ce genre de matière. Quand je me confronte, moi, en tant que cinéaste, par rapport à la matière de Fadma Nsoumer. Et là, je rappelle la chose suivante. C'est que durant le 19e siècle, et de manière générale, quand un peuple est opprimé, a un pouvoir qui l'opprime, eh bien, en général, on ne lui permet pas de communiquer avec les vecteurs forts du temps. Par exemple, chez nous, quand le colonialisme est rentré, première chose, on élimine le médalis, on élimine l'écrit, on élimine toutes les possibilités matérielles de communication. Du coup, la résistance et la communication de cette résistance se réduit à l'oralité et à la mythification des choses. Yidir a parlé de Boubrda qui disait « Moi je suis... les balles ne me touchent pas ». C'est que les personnages importants de l'époque, ils sont tellement isolés et les capacités de mobilisation ou de transmission de la flamme étaient tellement réduites qu'ils étaient obligés de faire appel au surnaturel, qui était aussi le seul repli de ces sociétés-là. Ils avaient besoin de dire « on est invincible » pour que les gens les suivent. Bien, donc cette matière, moi en tant que cinéaste, je me retrouve et je me dis comment est-ce que je dois transmettre cette matière à la société. C'est une matière donc qui est orale et qui est basée sur le mythe. Et quel rapport, comment dois-je faire pour traiter cette matière-là et tenir compte des faits historiques? Parce que l'histoire sur Fadma Nsoumer, vous savez, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a à peu près, moi je sais que quand j'ai fait film, j'ai regardé un peu partout, j'ai peut-être trouvé une dizaine de pages d'écrits sur Fadma Nsoumer. Donc Fadma Nsoumer, tout ce qu'on raconte sur elle, c'est de la mythologie, en grande partie. Mais c'est cette mythologie aussi dont ont besoin les sociétés quand elles sont dominées. Elles ont besoin d'avoir des choses et des personnages exceptionnels. Et donc, en tant que cinéaste, comment dois-je faire quand j'utilise un moyen qui est basé sur le concret? L'image est quelque chose de concret. Le cinéma est basé sur l'image, et l'image, moi, je dois montrer. Si je vous parle d'une bouteille, il faut que je filme la bouteille. Mais comment je vais filmer le mythe? Comment je vais filmer ce que me rapportent les paroles? Parce que dans le mythe, on dit des choses exceptionnelles, dépassant les capacités et l'entendement humain. Quand Boubrla dit « Moi, on ne peut pas me toucher parce que les balles passent et ne me touchent pas. » Comment rendre cela dans le cinéma? Comment rendre la mythologie dans le cinéma? Eh bien, c'est un exercice très compliqué, et parce qu'il faut aller dans ce sens-là, mais en même temps, il ne faut pas non plus dire des choses qui seraient en contradiction avec des faits historiques avérés. Donc c'est une gymnastique, très spéciale. Et de manière générale,
le rapport du cinéma basé sur le visuel à l'oralité, ce qui est la matrice de la culture traditionnelle de l'Algérie. Il n'y a pas tellement d'écrits en réalité. Dans la société, chez le peuple, tout se transmettait par l'oralité, et on sait que l'oralité, fatalement, mythifie les choses. Et donc, comment faire pour transmettre cela de manière visuelle? Ça, c'est une chose. Je vous donne un exemple. Dans la mythologie, pas dans la mythologie, quand on passe des personnages qui sont passés, on les décrit. J'ai fait un film sur un bandit d'honneur de la région de l'Oranie qui s'appelle Bouziane Khalay, comme on pourrait en faire un sur Hamdou Merri, Nahar Sri Bachir. Eh bien, quand j'ai pris la caméra et le micro et que je suis allé dans les souks le soir, et je demandais aux gens, Bouziane Khalay, كيفاش؟ Bouziane Khalay, oh Bouziane Khalay, bab hada ma ydakhlex. 20 mètres plus loin, je demande à quelqu'un, Bouziane Khalay, ah Bouziane Khalay, qu'est-ce que c'est? Ah ouais, où est la vérité? Où est le vrai personnage? Vous voyez la difficulté qu'il y a à faire un film sur, comment on appelle ça, à partir de l'oralité. Parce qu'au nom de quoi, si je prends ce personnage, au nom de quoi je vais prendre quelqu'un qui fait 2 mètres, ou au nom de quoi je vais prendre quelqu'un qui fait 1,60 m. Et donc, en plus, si je le fais, je casse la richesse de la tradition orale. La tradition orale, c'est parce qu'elle est polysémique, c'est parce que n'importe qui se retrouve dedans. Dans l'oralité, celui qui est petit de taille, eh bien, il va croire que Bouziane Khalay est petit, ça valorise. Et à l'inverse, quand quelqu'un est grand, montrer que ça. Vous voyez donc, l'oralité et la mythification sont extrêmement complexes à ramener au cinéma. Quand j'ai commencé à travailler sur Fad Mansour, se posait à moi le problème des sources. Je vous dis, dans les sources, j'ai trouvé une dizaine de pages, pas plus. Ensuite, sa description, on n'a pas une description, parce que nous, pour représenter un personnage, pour que je fasse un casting et que je choisis un comédien, il faut que j'ai une idée de comment est le personnage que je vais représenter. Et en général, précisément, dans ces personnages-là qui sont mythifiés, il n'y a pas de description. Chacun a son personnage tel qu'il, lui, et tel que son imaginaire se le représente. Et donc, et en plus, Fatma, on dit, les gens disent qu'elle n'était pas gâtée par la nature, elle était un peu forte, etc., etc. Mais moi, je fais un film. Et je fais un film, non seulement qui doit plaire aux gens, mais, comment dire, il faut que je fasse un personnage qui va susciter l'admiration, et pas seulement l'admiration, qui va susciter l'empathie, l'admiration, l'identification. C'est pour cela que dans le cinéma, on a besoin que les héros soient en général beaux, entreprenants, courageux, etc., etc. Et donc, j'ai dit, moi, Fad Mansour va être belle, va être grande, c'est un choix. C'est un choix. Quand bien même le personnage réel n'était pas gâté par la nature, mais moi, je vais rendre à la société un personnage qui existe déjà dans son imaginaire, un personnage fabuleux. Et donc je vais dans ce sens-là. C'est pour cela que moi, quand on a commencé à travailler sur Fatma, donc je choisis un personnage qui est une femme qui était belle pour que le personnage soit beau. Ensuite, dans la description des choses, la règle est la suivante, c'est que à l'intérieur de ce qui n'a pas été démontré, prouvé, montré scientifiquement par la méthode historique, le créateur que je suis, moi ou quelqu'un d'autre, doit se donner l'entière liberté de représentation. À titre d'exemple, dans Fad Mansour, le rapport entre Boubarla et Fad Mansour, tout le monde dit, la légende dit
que Boubarla a demandé sa main, mais qu'ils ne se sont jamais mariés. Alors, il y a diverses explications à cela. Mais toujours est-il que donc, il y a eu un élan de la part de Boubarla envers Fatma. Quand bien même, à l'époque, les relations matrimoniales en général, c'était une façon aussi d'élargir les relations, comment dire, de guerre, quoi, hein. C'est-à-dire c'est des alliances, on élargit les alliances. Quand bien même c'était le cas, mais moi pour les besoins d'un film moderne, je traduis ça et je me permets de considérer cela à travers aussi le vecteur de l'amour. Oui, probablement que Boubarla a dû se dire, si je devais me marier, je ne vais pas me marier avec n'importe qui, il faut que je me marie avec une femme comme elle, etc., etc. Et probablement que dans ce cheminement-là, et dans le cheminement mystérieux de l'apparition d'une relation d'amour, quelque chose a dû se faire aussi de ce côté. Et donc, je fais un choix arbitraire, mais arbitraire, et je me permets cet arbitraire parce que l'histoire n'a rien dit sur cela. C'est la raison, c'est le fait qui m'a permis donc de fabriquer une histoire d'amour entre Boubarla et Fatma Nsoumel, qui est très, comment dire, voilà, très light, comme on dit, hein, mais je les mets l'un en face de l'autre dans une séquence, ils se parlent à 2 reprises. L'histoire n'a pas dit qu'ils se sont parlés et qu'ils se sont rencontrés pourtant. Ça, c'est un exemple. Mais il y a beaucoup d'exemples de ce genre quand on veut traduire par un moyen moderne qui est basé sur le concret, encore une fois, sur l'image en particulier. L'image est monstrative. Comment donc montrer quelque chose qui n'est pas montré de manière visuelle, quelque chose qui n'est pas montré, quelque chose qui passe à travers l'imaginaire? Parce que l'oralité, quand je vous dis Fatma Nsoumel était belle, était ceci, cela, ben lui, il va peut-être la voir blonde, lui, brune, chacun se construit son personnage. C'est ça la force et la richesse de la tradition orale, et qui, quand on vient à essayer d'utiliser un moyen de communication moderne basé sur le monstratif, nous pose des petits problèmes. Je ne vais pas dire plus, je peux vous parler des heures là-dessus. Mais enfin, je voulais donc tout simplement, pour conclure, l'importance de se saisir de cette matière, c'est capital, c'est essentiel de redonner cela à la société et notamment à la jeune génération. Mais 2, il ne faudrait pas faire ça n'importe comment, surtout pas en allant en contradiction avec des faits historiques, on n'a pas le droit, d'accord? Mais en même temps, en garder cette espèce de souffle qui existe dans l'oralité. اليوم الدراسي الذي تزامن مع التحضيرات واحتفالية اليوم العالمي للمرأة. نأتي على نهاية اليوم الدراسي، ولكننا أرجو من أساتذتنا والباحثين في التاريخ ألا نكتفي بذلك، ونعطي لاله فاطمة نسومر حقها. Pour ma part, je me confie à vous. Je ne pense pas que أعطينا لاله فاطمة نسومر حقها. الشيء اللي كذلك je me livre à vous aussi. فلنبتعد في كلامنا على لاله فاطمة نسومر من الجانب الخرافي والشعوذي. Oh, il n'y a pas de mystification. Qu'il le veuille ou pas, les généraux français
ont été battus par la Fatma Soumer. C'est une vérité. Quoi que l'on dise, les faits sont là. Les historiens disent entre 15 et 16 généraux. On parle de milliers de soldats. Et d'un autre côté, on parle d'une femme, issue d'une famille noble. Et une femme qui a pu, malgré son jeune âge, malgré les contraintes de l'époque, à pouvoir mobiliser, organiser et faire face à ces généraux. Elle qui était formée dans la Khalwa, eux qui sont formés dans les grandes académies, mais elle les a combattus. Lalla Fatma Soumer, autour d'elle, elle a créé un élan. Ceci n'est pas donné à n'importe qui. C'est celui qui a la capacité de mobiliser. C'est celui اللي كرمه ربي أنه يكون منارة يقتدي به الجميع. On n'invite pas les gens à mourir et ils viennent هكذا docilement. Lalla Fatma Soumer a demandé aux gens de venir mourir pour ce pays. Et les gens sont venus. كيفاش دارت هذه السيدة هذه فاطمة سومر وغيرها؟ هي كانت البذرة الأولى، هي المقاومة الشعبية اللي كانت المنطلق الأول، وهي البذرة الأولى اللي أعطت للحركة الوطنية وأعطت للثورة التحريرية. هذا واقع تاريخي، هذا نقولوه بافتخار ومن برفع الرأس. إذا لالا فاطمة سومر قناعتي مكانتها بعيدة على كل الحكايات هذه. هي كواقع، هي كسرت هذه الغطرسة تاع الجيش الفرنسي. من قراءتي لكتاب السي سليمان، Rondon n'a pas eu son bâton à temps de maréchal. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'attaque aux enfants et aux femmes pour montrer باللي الإنسان يتفنن في الجريمة وباه يضعف الانتفاضة والقدرة والقوة والإيمان تاع كل المجموعات والقرى المجاورة ولا اللي رافقت لالا فاطمة سومر. Il lui a fallu du temps. ولكن كي نقول أنايا 15 أو 14 الغزوة، c'est la 15e qui était fatale. La 15e a permis à Lalla Fatma Soumer de mourir en shahida. Et c'est ce qui a enfanté les générations l'Ijaboun al-Istiqlal, et ce qui a enfanté et enfantera, Inch'Allah. Comme le disait Slimane dans son ouvrage, la roche finira par vous chasser. Et c'est ce qui s'est passé. ربي يرحمها، ربي يرحم الشهداء، وفيف لالجيري. بسم الله. أولا وقبل كل شيء أدعو السادة المحاضرين والأساتذة بالالتحاق بالقاعة، وأدعو السيد والي الولاية السيد المحترم جلالي دومي للبقاء معنا في هذه الفترة الأخيرة، وهي مسك نختم به لقاءنا هذا وهذا اليوم الدراسي. أدعو السيد والبروفيسور رئيس اللجنة الوطنية للذاكرة والتاريخ إلى المنصة ليكرم من طرف السيد المحترم والي الولاية. دكتور زغيدي، au-delà de la considération تاع الباحث والمؤرخ، وهو صديق أخ
والعبارة اللي بيناتنا هي كانت بنما. دونك مرحبا بنما. بنما veut dire وليد ما مère. بنما c'est أدعو الدكتور سليمان السعدون، سي علي أيد حمد. أدعو الأستاذ الدكتور أبو حموم من جامعة تيرت، كما أدعو السيد الأمين الوطني للولاية التاريخية السابعة محمد بادكوف. أدعو الأستاذ زين الدين قاسمي من جامعة بويرة ليكرم من طرف السيد ممثل الدرك الوطني. أدعو الأستاذة فلاحي زكية من جامعة تيزي وزو، وأدعو ممثل عن الأمن الوطني الأمن الوطني لولاية تيزي وزو. بارك الله فيكم. وفي الأخير أدعو ممثل عن عائلة لالا فاطمة سمر، ممثل عن عائلة لالا فاطمة سمر. هذه تنميرت يلي ونيدي خمنا أسرق السجاع في لالا فاطمة سمر. هذه تنميرت وني كون وانك خمنا ميتورا تورا اسنفك أرزي ياسين بواش. Donc c'est lui qui a assuré la modération. Il a assuré aussi une intervention. Donc اسنيني تنميرتي la famille فاطمة سمر ممثل أبناء الشهداء أبي يرحب وأبناء المجاهدين أبي يرحم ربي الشهداء المجد والخلود لشهدائنا الأبرار وتحية الجزائر. خلي